i poslije ima ljudi ovdje Nexi i pošto ovo moj prvi klip, a htio sam da započnem nešto što će jednostavno da bude drugačije od drugih youtubera. Ja sam gledao na YouTubeu i na internetu da li ima neki srpski gamer koji je snimao ovu igricu koja se zove Deep na Steamu, ali nisam našao, tako da sam hteo da ja budem taj koji će snimati tu igricu na srpskom, da pokažem pravila, da objašnjam na srpskom, da bi drugima bilo lakše da igraju igricu ili kako god. Tako da, evo, ja sam izabrao da budem Ajkula, ako je to moguće, i da startujem meč. Tako da, eto, već mi je našao. Učitava se, entering gallon. Tako da ne igram mnogo igricu, sada igram nekoliko godina, ne igram, skoro sam je preuzelo, eto, svidjela mi se igrica i odlučio sam da igram jednostavno, da se pomerim s nekih igrica koje su kao League of Legends ili Counter Strike, pošto su počele igrice te da me smaraju, jer jednostavno dosta ih igram, dosta i kad nešto dosta igrate, ono, zasjetite se toga i posle vas jednostavno smori. Evo da vidim koji ću Ajkulu da uzmem. Ajde, mogu bi Mako Ajkulu, Mako Shark. Tako da, eto, kako budem počinjao da igram igricu, objašnjavat ću pravila. Ovo su vam itemi ili spelovi, kako god hoćete ih zovete, koji kasnije kada god pojedete nekog dobijate ove evolucion poene i za nekoliko poena, primjer ovo traži 60, za 60 poena možete odključati koji vam daje neki talenat, a ovo je jedan talenat za svaku posebnu Ajkulu koja omogućava nešto. Na primjer, za Mako Ajkulu omogućava od 4 čoveka, jednu metu vam obeleži i kad vam obeležu tu metu i kad pojedete tu metu, mjesto dobijete 10 tih poena za upgradeovanje, vi dobijete 20. Naravno i cooldown vam se smanjuje, tako da to je na primjer za Mako Ajkulu, za sve druge Ajkule je drugačije naravno. I sad kako funkcioniše igra, funkcioniše da ste vi Ajkula i da ima 4 ronioca koje prate ovu mašinu i vaš je zadatak da ubijete 30 puta ronioce ili da jednostavno uništite ovu mašinu. Naravno lakše ubijati ronioce, tako oni mogu i vas da ubiju, ali nije baš tako laka igrica kao što izgleda. Nije baš, uopšte nije laka. Eto, ubili me. Znači, vi ste sami skapirali, znači fora vam je kad ugrizete nekog, na levi i desni klik grizete, zavisi da li hoćete da vam bude ugriz brz ili spor. Ako hoćete brz desni klik, ako nećete onda levi klik, i u zavisnosti od toga kada uhvatite vašu metu, pomerate miš levo desno što brže da bi je pojeli, naravno da vas ovi drugi ronjaci ne bi ubili. A da se healujete, možete se healujete svim fokama, to jest sva ove foke da jedete i da se tako healujete i dobijete energiju, to jest život. Ajde uvakiti je vrčite. Gde su ovi, gde su sišli?
Neko me vidio. Što je ovo, nema veze, umreću ovdje. Bar neku malo hrana. Opa, ubio sam ga. Super. Zato ja sad imam 10 poena, sljedeći put kad budem pojao nekog imaću 20 poena i onda mogu da kupim ove iteme od 20. Naprimjer, malo pre sam kupio ajte da mogu lakše da idem levo desno, znači da mi peraju budu, ono da budem savitljiv. Eto, ubio sam ga, pošto sam aktivirao svoj ability na E, ja sam dobio više, imao sam 10 i mjesto da sam dobio 10, dobio sam 15. Eto, vidite, ovo sam upgradeovao. Ajde, upgradeovat ću ovo. Po meni je bolje ovo upgradeovati prvo, jer ako upgradeuješ do kraja dobit ćeš mnogo više poena i onda sa tim poenima kupeš ovo drugo. Naravno, Mako Ajkula je od drugih Ajkula se razlikuje po tome što je jako brza. Dok su drugi Ajkule, neke su sporije, naravno. Evo izlazi. Sad taj Stew, ta podmornica što je prate ronioci, ona kao otključava neke kovčege i oni treba ronioci da je čuvaju i onda dok je čuvaju vi ih jedate, kako bi rekao. Jebi ga, nisam do kraja. Vidjeli su me. Tako da jednostavno možete da budete Ajkula, možete da budete ronioc, šta vam odgovara više, ne znam, meni je malo lepše da budem Ajkula. Malo ono lepše kad vi lovite nekoga, ne neko vas. Vidite što ne pričam, ono, fokusiram se zato što jednostavno treba velika koncentracija za ovakve neke igrice koje traži to. Ovo desno što mi se puni, to mi je energija, što kad lovim nekoga pa mi se prazni. A daj bre, kako si mu ubio. Uver. Ništa, respawn. Ovo što klikćem, što ide, to je desni klik, da mi jednostavno brže ide. Naravno, to je i ugri za brzo se ide na shift. Nego mene mrzi toliko da idem, pa zato je klikćem. Stavili su minu negdje. Jo! Što je ovo? A dobro, ubio sam jednog i mene ubio. Ne znam. 5 poena. Ništa nisam dobio. Jer ovu dobijate više jedino ako pojedete ovu metu koju označi to što nije ubila njega. Ne znam. Dobili se samo manje. Kako me iz jednog hica ubije, je?
To mrzim kod ove igrice, zato što ja ne znam, ja kad sam na primjer ajkula, mene je vrlo lako ubio, a kad sam čovjek ono, to jest kad sam ajkula i lako me ubiju uvijek, a i kad sam čovjek lako me ubiju, ne znam u koja je fora igranja, jer sam početnik, ne znam baš ono dobro da igram još. Vidite, ja sam ga sad uhvatio, sad me ovaj drugi pucao. Jer ovo je timska igra, ako su već dve ajkule na 4 oni, se onda treba timski da se igra, ne, ja sad napadam tamo, brate, ne znam da li imam, ili imam bota, ja šta? Ne imam bota, lik igra. Da, oni imaju bota, ladno. Da, njima je bot ono na very hard, a ja igram sa nekim noobom, što uzeti? Ajde, uzet ću ovo. Uzet ću to i uzet ću... Relax. Da mi bude... Da manje gubim health, da mi bude koža otpornija na metke. Vidi to, znači ono, tek sam ušao, odmah su me ubili. Da li su me ubili kroz ovo, vidi ga bot, brate, ono, kao bot cheater. Bot cheata. Još 3 puta da nas ubiju, gotovi smo. A mi ih sad smo... Ubedili su. Beži. Da mi se napunio, pa ću ga lovim. Dobro. Moram da se hranim svim fokama. Nemam dovoljno energije. Evo već. Treba mi još jednu energije. Još što su stavili ovo. Dosta. Aha, gdje su sad ih? Ja da vatim. Nek pođem. Juh, jedan se izdvojio. Evo je. Šta gore su? Kad su gore, brate, mili bili su. Gotovi smo, ja sam samo živ. Ja sam živ samo. Dobro, sad će ova podmornica da se zalepi. Ova podmornica kada mi se zalepi, onda je gotovo to. Kako ne mogu da ga uhvatim, jebote? Ajde, pusti me da te ubijem, jebote. Nema se. Dobio sam šta je ovo. Neka glupost, kao god. Eto, to je bilo to za ovaj video. Sad, pošto sam početnik u YouTube, ne znam ja šta, nadam se da mi nećete mnogo zameriti, ali kako god. Ako vam se svideo klip, ostavite like, share i subscribe. I ništa, mi se vidimo onda u sljedećem klipu. Ćao!